Assalamu alaikum, menin bir tuğanlarım, amansızlarba. Murdaq sağıqtarda biz iman jönünde, İslam jönünde, ihsan jönünde biz aytman elek. Oda qılganda ile oşulardan her birine buyursa toxtalıp ketebiz. Bugünkü sağızda oşal iman negizlerinin birincisi olgan Allah Taalaga iman keltürü jönünde başlayabız inşallah. Negizeli alıp qaraganda her bir insan biz dalilsiz işinden turan nesler var da bu jaşaуда. Allah Taala'nın жалғыз ekeni бұл ешқандай бір талашсыз мәселе. Аның бір екендігіне ешқандай бір дәлел да керегі жоқ. Бұл да талашсыз мәселе. Бұл өзінше Құдай Тааланың тарапынан инсанға берілген бұл бір сезім екен да. Ал сезім бір ғана Аллах Тааланы танытады. Ал біздегі инсандағы ошол сезім бір ашықша нәрсені дағын, жоқса бір кемшілік нәрсені дағын ешқашан бұл қабыл албайды да. Демек түс Аллах Тааланы танытады. Азыркы күндө технология өнүккөн заманда кейбір нетелер бар, изилденбей турган, ошол технологиядагы сезип биле албай турган кейбір сезимдерибиз бар. Ошол нерселер инсанга берилген бир чоң бир белек. Ал белек болгондо дагы бул туаса берилген белек да. Мисалы сырттан эч ким бербейт, туаса инсанга берилген белек. Ал нерсени далилдөөгө мисалдарды айтып кетели. Мисалы биринчи, энеден жаңы төрөлгөн бала. Ал билет энени эмиш керек экендигин эмчек издеп баштайт. Аны балаға ешкім үйреткен жоқ. Бұл не? Ошо туаса берілген сезімдер. Екінші, енеге дағын ешкім ошо балаңды емізіп қарайсың деп үйреткен емес та. Ал не? Ене төрөдү, демек ошо туаса бір сезім бар. Ошо менің балам болады. Баланы мен емізішім керек. Ошоны менің қорғошым керек. Ошоны мен қорқылбашым керек деп тұрып, не? Ошондай бір сезімді Құдай Таалам енеге беріп қойған. Демек, тарбиялаш керек деген сезімді бұл енеге ешкім үйретпейді. Demek бұл түзден түзеле төрөлгөндөн кейін баласын қорғап баштайды. Бұл нәрсені бізден энелик сезім деп аталады. Андан кейін, мисалы бізден құрсағымыз ашады. Құрсақ ашқанда тамақ жейбіз. Шыдай албай кетебиз го. Ал нәрсені дагы бизге ешкім үйреткен жоқ та. Құрсағың ашса тамақ же деп. Бирок ошол ачкалык деген нәрсени биз сезебиз, бирок көз менен көрө албай атабыз го туугандар. Бұл да болса не? Құдай Тааладан бізге берілген кейбір сезімдер. Бұл жана ачкалык деген сезімді біз сеземіз, бірақ көре албайбыз. Аны технологиядагы бізге көрсөтүп бере албайт. Мен өнүксө дагы. Андан кейін бізде ошо тирүүлүк жашоодо өлүмдөн коркобуз. Бізде жан деген нерсе бар. Рухубуз бар. Рухубуз бар. Ошол рухубузду биз коргойбуз. Өлүмдөн коркобуз. Мисалы бізге бір өлімге алып баруучу бір қорқыныштар боло турган болсо, ошондон качабыз. Неге? Өлгүбүз келбейт. Демек, бізде ошол жашоо үчүн күрөш деген сезим бар. Анткени, ошол жаныбызды биз өзүбүз сезип билебиз, ошол рухтун чыгуусун каалабайбыз. Бирок ошол эле убакытта, ошол биздин жаныбызды, рухубузду эч ким бизге мынакей сенин жаның мына деп көрсөтүп бере албайт. Аны көрбөстөн туруп, бар экендигине ишенебиз, ошол нерсени биз коргойбуз. Ошол сыяктуу бизде көптөгөн бир сезимдер бар, аны биз көрө албайбыз, бирок аны биз ишенебиз. Мисалы, сүйүү деген нерсе бар. Бизде жаман көрүү деген нерсе бар, кызыгуу деген нерсе бар, кызгануу деген нерсе бар, ачуулануу деген нерсе бар, каалоо деген нерсе бар, же болбосо бир оору деген нерсе бар, ооруну сезебиз. Кыскасы ушундай нерселер бар, буларды биз көрбөстөн туруп ишенебиз, бирок далил дагы сурабайбыз да. Канеке мага көрсөтчү деп. Мына туугандар, көрбөстөн туруп ишене турган нерселер бул жашоодо бар экен. Эч ким аны көрсөтүп бер деп сурабайт, адамзат аны бир гана сезип гана билебиз. Демек, инсан табиятынан эле Аллах Тааланын бар экендигине ишенет. Аллах Тааланы таанууга бул кызыгат табиятынан эле. Бирок тилекке каршы тааныймын деп аракет кылбайт да. Качан гана Аллах жөнүндө сөздөрдү укканда, же бир хадистерди укканда, же болбосо бир Куран окулганды укканда, кадыресе кадимкидей адамдын ошол руханий азык алгансып жыргай түшөт да, жан дүйнөбүз жыргайт да. Демек, биз мындан билсек болот экен, курсагыбыз кандай ачса тамакка муктаж болгондой эле, биздин рухубуз дагы руханий азык затка муктаж экен туугандар. Демек, биз ошол руханий ачкачылыкта экенбиз. Муну биз уктап жаткан ыйман десек болот экен. Уктап жаткан ыйман десек болот экен. Кудай буйрса, биз мындан кийинки сабактарыбызда өзүбүзгө биз руханий азык камдайлычы туугандар. Өзүгө руханий азык камдайлы. Кудай буйрса, эмки сабактарда, эмки сөздөрүбүздө биз Аллах Тааланы кантип тааныйбыз,
ошол тууралуу сөздөрдү сүйлөйбүз иншалла.